O tamua, ale Samoa Entertainment TV mai pia o si mai lau whaafonga. Taluaiwa afia ia tatau whaipule na whaasala o le HRBP. E whaaleo ai se la whaamatalanga i le mai tau al whaamsinonga. Wanga wa ai o na whaaleo ngai nalo la whaasalanga ai whaawau la tiu te whaipule. Nau tātou whasiria le whonga whetalai o le mota. Li o papali ita e umaspa o isono finangalo whaali e le vaenga leo le whai ungal whaamsinonga. Peitai o la Natali e moni wa whaina la ia tatau i lalo le whaamai. Mai ua sauloto ai lo le to'olua e toe fo'i i le pale mene i lanta wa fianga le masina fau. Peitai. O le pule ma le whai italia ia na whai unga whai. O lo oi lalo lava o le pale mene pe fo'i o na afea il saunoanga le fionga le minsta o whatu angam whai ngā whaiva. La au le mali e toa le watea plata i van Forces Sept. E se fulu tausanga o avea ia ma fonga whetalai o le mota. O le memo mua lava no titilo ia i pefa mate o te ena el whamsinonga. Whaiung. Le whaiunga al parlemene e whamaunia le contempt of parliament. Whaipulei. Whaipulei a la sau whamsinonga. O lau whamaunia el whamsinonga. Contempt of parliament. O lono ringa. Ua luai la ia sori ngatu la fono. Lewa afia o contempt of parliament. Contempt of court. E ei tūlanga o lana mamoli mai le whaau o le al whamsinonga. E iei vai ngai te tauna tue sisire el parlemene. Ilana whaiunga. Ilana whaiunga na whai. Ona whai era ona whaiunga. O mela na ina ia manino. Po fele mea na lape e whau tautanga po se mea o le lea veo seava noa e. Taria? E alena wha sisila. E lua i tū lana whai meltari mai ni sila na sa malanga. Ia. Sa le po pole al fono al parlemene na malanga ia na malanga. Ia. Ia, ona tue taunu mai le tono al parlemene. O parlemene la, e whai ala tono. O le lau sau nei le tūlanga le a whapea, mai le whamsino. E te taulora na whai se tangi. O le tūtala loa. E ma whai nei tae au po tarata au. E pule al pare mene. Se i vai a mi o ngā sui ana awi whafu. Po sui. Po e tūlanga o le. Au ina. Peitai o le mata upu tau i to tongi o taimi na whaasala i whai pule i e to lua. Na o tātou whasilngi ai fo i le whonga whetalai. Ai o la Natali mai. Ele o iai to tonu le whai unga le vaenga le na ai o lona whaauinga ina o le whai unga le whaamsinonga. O lo o wha mamafa mai iai le amata i lava i le aso o le whai unga. O le wha lea o ngā ina o le whai unga le whonga whetalai. Ma le to iai se wha lavelavea i le wha atino ina o tiu te wha whaipule o le toa lua na wha sala. Amata toa i le so le so mua fo i le nei o le masina. O na sui le tau o le swau, le kisa mo le pensini le upa uai. Le ono sul tolu sene le tau o le penisini, i le tolu tala, fitu tolu sene. Le kiso le opa u le ono sul sene, i lona tau fau e fata la ma le valu sene. Lima sul ono sene le opa u ai le tau al kalsini i lona tau fau, e ono tala ono valu sene le lita. Penisini e tolu tala, fitu tolu sene le lita, o le kiso e fata la ma le iwa sene le lita. Kalasini e tolu tala ono valu sene le lita. Ele o toe mawhai o na sao se i a inga i Samoa, i tupe e lafo mai, i New Zealand e atina e ai a inga. Ai whao ngai isi i pingo ma credit o telefoni e whai ta alonga. Ina ua pale mai e nei le talofa voucher a le Pacific 40 o le company po le pisinisi a Samoa i New Zealand. E ana ia lea e tama whanau lava a Samoa e pe o na whailo mai le sunga tala i le nei. O lo ngā lulu e malo na whaletua ma se vaenga o le company le nei. Ai o le tautua le tātou Pacific 40 e awala le tātou au nanga tālo whakauta. Ia o se awala mwhai e a inga o lo au mau ia tunu mamau. Ia o na pei mai vauta se whaungae e o tātou a inga i Samoa. Ia e whai ala tū whatau. Se whateta inga a whapea o leo te mana o tālo whamatau. Ia pia nei whenau whatau. Ia e whai ala le matau a inga New Zealand o se tālia. Ia po whela nei lalo langi lai au mauai. Ona o le mātou website le pacific40.com. Ia, whiriwhiri le awa unanga le whamatou. Ia, ona pule whaio la taupo le ate leo le voucher e lafo mai. Ia, e umalona pei taunu umai lau telefonu. Ia, nala o arwatu al whamatou whaari lau voucher pe se lau tā la. Ia, na walo le whailau whaatau e whaunga le voucher le pei e. Pero se ata whaafangofia na o le tautua le tātou Pacific 40. Ia, e ala le tālo whawauta. O lewa pei mai e le vanga lai o lau whaatau. Ya halo we piki le te mana o. Tauno fo ilene o le onanga lea ale talo fa voucher po le Pacific 40
e mawhai o na whaonga i so se telefoni Vodafone po le Digicel. Tala toi Tuliloa i whanau whainga ruenga whaamai taimi a Samoa i Australia. O moli mawina mai o le tātou so upu whamoemoina i Australia. Le whaawawa sa wanga po o whainga whaailonga lanu. O le ova whaawhainga ruenga o alo mawhanau a Samoa i tono Australia e kampani o lo o ngā lulue ai. O le vai o Sene whaatala noa le Minister o Australia, Honourable Andrew Gills o le APC Australia. O lo ia io e ina i nei whainga whaasoli tu la fono lo tupu i ni vaenga o lo nā tunu. O le vai o Sene whaamalo lo ai e se whale whainga ruenga e se tūlanga whaasoli tu la fono, unfair dismissal. Tangata whainga ruenga tui Samoa i ngā ruenga whaamai taimi Australia. O ia whanau whainga ruenga sa elipso soani fō mai, ona oni manuanga whaamaonia i whaata. Manisi o suenga whaafo mai whaapitoa. O ta ua tātou paanga le taunga tāo fō mai whaapitoa talue le anga waa i lātou nei e vai fua. Ai olo o talia se tala mai le company whainga ruenga i se whaamtalanga tustusia mani mafua anga o whaamalolo ai whanau nei. Ta ua tātou paanga i Australia e te tau na whaatonu company o watu o tātou tangata e whaailoa i au whainga ruenga. O lātou wa ia whaal tanga lue. O loo whainga tā fwoi o na maua se whelo inga i so upu tāla whea ngai tangata whainga ruenga. Mō le tustusia o tu la fono, mō le tausisia o tu la fono o ngā luenga i Australia. E te tau fwoi o na whautua ina whanau whainga ruenga i whaamao nia le mai mai le ngā ruenga. E whaapipi i le tālo sanga mō kawa whainga ruenga. E totongia i insure o lātou taimi, po o piliota ule mwhaiona whainga ruenga ona o manuanga i lunga o le ngā ruenga. Sa Tuliloa ina o ta longa kirikiti wha Samoa. Ilona vai aso lona lua mta amilusanga o lo whaiai le motele i Savai. Ile fio anga o sai pipi mo le nei fo yaso. Le kamisanga lua le whanga solo. Ka mo mua i le vai puese. E fitu sifu male vanu ai se furu male igar te. O nga puri la ia le au kila le. Val sifuru ai se furu male lima te mang malola au kila le me se apuru sa le longa. O le ka longa lua le taika mai sangone. Machangi farvao masili kamo mua yale awale taika ono se furma leiva ai se furma leiva te onga purila ia changi farvao ya e fit se furu ai se furma farpe manu malo ya changi farvao se mai lai taronga mata mai sa mate kai kamo mua mata ya e ono se furu ai se furma leiva te ona tulila ia le masungongo mai fisafata ia e fitu suma tasi ai lima se furu marsitu ai mai pe suma leiva manu malona ia aula lea al matama sa matekai se malo tami sa toru ya sona van naf lana taalo ia le unga le sa mesangone sa mo mo le au le unga le sa e ono suma situ ai suma leiva pe ona tulila foi la ia tani for vao e ono suma leiva ai a se furu malima pe man malote ni vao se mai talonga taika male lauti na laule me sa puru sa longa ta mo mo lauti na laule ono suma fa ai suma leiva pe ona tulila ia taika e ono se furu malima ai suma leiva pe man malote taika mai ia la tuango sangone ia ile talonga la lea ia le vao le vai po ese ia matulango le awa le mata ia le fata nuina na le asona peta la se mai lo ta mi sarfa ena ta al masongo mai fusi sa fata ato pe mataika masangone sta mo mo le awa le teka lima suma fa nuina pe ona tulila ia le masion se ngongo mai fusi sa fata lima se fulu maleono ai toru pe man malol or masongo ile sta lo le va le mata ato foi male ungo le sa masangone ta mo mo ia le ungo le sa e fitu a lima suma tasi ai suma leiva te ona tulila ia le mata e ono se fulu male toru ai fan pe man malol awar mata ia le kia nasi na mata iloa ia le tamisanga lima le ana ta ano ino mata mo mua le awar masengongo mai fisafata e se lau ai se fulu male tasi le pe ona tulila ia le vai ku ese me sa mata itai e se fulu male fitu ai se fulu male iwa le pe ile ta neila ia le la tamisanga lima o le la atala malaya iloa le mata mai sa mata malauti la le mai sa pulu sali donc era fanga solonga la iwa koyo tata longa yo le sa fanga solo le tae ona nasi ia piona ia tulanga ta le wasa se mai ia ile tamisanga lima
Whaftai te pusua whaafia li lipoti o tātou kirikiti wha Samoa leo lo whai ai savai I ilona vai asolona lua. Sa ilinga siampini o le nei fo i tausanga o sa o le sisi ngā fu alona ono sifulua Samoa. Lo Samoa Entertainment TV mai pia ma na tamua le nei fo iaso. Pa poponga le aswa tai au le alofa o le atua ai wha soifua ia.